Gana kiri ichugo bunge mwanya ariugana nikyo makwendekithia rwaria rwa 1 man 1 shilling nikenda gutigira kwina into imingi kana mbia imingi iria igukinyira mwingi na ciumbe kwigana kiruki abura kwithiritwe gwikaritha ino mbia kana antu engi matethagirwa magikinyirwo kuringana na buria megana kiri ichugo bunge. Ngutigia ngachoka ngatho mingi muno kia Meru non to kwithira bandu bendelete kwithira beto support kingweje nanga support ya idea ira umbite kwithira kianjirire ringi ngulika na manto ito umbite kwithira to yanjiria inya last parliament na inya Thaa hiyo bandu this idea ya kwithira to na county yirire ne ya Meru county ya Nyambene na Meru sie county yire ngutikia ne idea mbea non to dairoro getha kwena county issue yire to komba kwithira to ki Olobeka to mobilize more resources ndene ya Meru County na ki Meru bakamba kwitha benefit na resources imbingi so idea baudu tokaria leaders together bandu to me persuade kuhakikisha tukomba kwitha tukiona this county ikienda mbecha imbingi si ndene ya Meru kwethira ingui employment imbingi ciomba kwithira ikioneka ndene ya Meru no tontu ya Thaa hiyo bira twina bio twina a population of antu karibu milioni yire to refocus antu amwaki arwa tukwithira twina one governor ki that one governor aiwa resources tuontu ya 12 billion ira cia ya ndene ya Meru kusiaja iritha ciembesha inini getha cie just a drop in the ocean lakini they wrote together to these two counties tukomba kwithia twina yani mbesha cie ya imbingi tukomba kwithia tukimenya ociayania kai komba kwithia ikiayani buboya na maendeleo ya maingi akomba kwithia yakionekana ndene ya county ije so idea mbe ni idea mbea na ya idea komba kwithia benefit mu Meru mheshimiwa Mpuru imutongoria ke capacity ke na imutongoria umbite kwithia kithuro ni wananchi ba tigania east na thairora mheshimiwa umbite kwithira akiyana idea ina akaomba kwithira akienderia Meru ngutikia ayete no ntumimbi kuinandwa nonto onto ya ambithire nkibwa akiaria ntibitu akiaria bura idea ya kureta county iri umba kwithira kiathora na county na ngutikia otemo Meru inyomo umba kwithira akiona idea yeyete ona ya idea mbe nonto idea ndegwira purpose yayo ira mean ikureta resources imbingi ndene ya Meru na ramu Meru akaomba kwithia benefit kwethio onto ya Thaa hiyo tuwe kwina appointment ndene ya national government kwa tuika appointment irora irionekana equally antuba kuma Nyambene baketha bakia factor ki national government antuba Meru baketha factor ki national government antuba Tharaka bakwa factor ki national government no to currently twina Tharaka county no to ugia kwithira idea yare a Meru bonde bethebe antu amwe Thaa hiyo kugethira Meru kuma thochi monka tonyire ikethe yo county mo ya Meru inja ku divide resources ira ithumba kwithia ikiana lakini no to twina onto ya Tharaka county twina Meru county kwina resources imbingi ire ikethite kuoneka ndene ya county iji ciumba kwithira ikioneka Thaa hiyo no yo same idea irora tukwenda ithire reo tumba kwithira tukiona another two counties ndene ya Meru ikienda resources tumba kwithira tukiona imbingi Hakari na nkinyagia biashara maria matumagira thoko ya kiraone athiro gaitini makuria thirikari ya county gukurukira MCA wa Oriane Josephat Bariu kujukitagari ya thoko enu no ntumate komba kurutira biashara cia thokoni enu mariuga thoko enu inaruko matama thoko enu mate kuruta bwera na nkinyagia thina cingi iria iriku makiwa wana cibitari ire ntuke ukou itithagirwa ikiruta bwera nkuruki ni maombite kwithirwa makiuria mubunge John Paul Mwirigi kuraithiria thina ya barabara iriane ya athiro gaiti makiugaga eneo thina enene bururu ire gutuma nkinyagia thoko enu itikathungirike Kiraone ni thoko iri interese bogaiti segisho kya ubunge kia Igembe South untu guteyaniri twene thirikari ya county ona kinyanene mantu nejegie witina mbere
kiria tukujira ku kiraone ni ruko aki thoko itina mubango kana mubangire akari bari athira kinya bioro utibione byainganire tujira ni ithaka gita kiria kimwe giekirwe otene ni kiathu kiria gitimurikaga na kiagia mu kithondeki weja ugima na bubo kirikanaga ni utonga sibitari yao ya kiraone mithega na utungata ni rugono rwa kamankura ntore de to twathirikite muno nonto bakwithirwa masingira yaro kuona ate bugo akario meaka twakuluka kalaithiria tauni yetu mantu na yo theru otebwo anto ba bethero bare nene beto beja bacokera thiru bacokera thiru na gwa to mantu era maendeleo ya tiombo tukinyira ikia to myo kuona mantu maingi ugetara sibitari yetu ekiraone general twena intobia twekero na bitomba ko thobikirita ngo sibitari era yetu tiombo tutethia no twetena nyandrawa ugeta ka wandika irwo kero we ume awete okaure ndawa na sibitari era ekiomba kwithirwa munene akiwa ndi kuendelea konkoria nene betu ibalaithire sibitari era yetu tomba kwithirwa mwananchi agitethuka ndio mo CHV na ndia au sibitari kiraone na riu ikundi betu ya CHV na bio bitonwa buru bitelithira chone ibo bathira inya area ibare minyingo eche kulita tware asioro lakini thai tuteona sioro thokone yetu kinyothe rute abwingi sana kiraone no ntoto kalaithirio masingira kiraone te yo batere kwitha yekuo kiraone ithoko batere kwitha kurete saiti thoko yetu ni eriterwa ambwa nera ikwathiro na ito kwenda thoko mwanka thai batwe no ntoto teona gwa kwenderi into bieto batu toria straight ine na ruko sana ikitawa gatwe nakyo kitiona kiorere kukuza kwikiundune na kinya thoko era yetu ara thokone ikoiri na roi rwazarukire rwonde rwario na ingi iria nayo itabarikitie ni banyamari tibu nene ni barabara nene ya maua thiruga itimo anka kiriri barabara ya tejaniriruwe itikiritwe ra mionthe na ku kimenyekanaga mithikari nturi niwe yairwe kandarasi ya kumithondeka indi mwankana ndi utiu yagitirwa mantu bakwandija bateretu gutungatirwa ito kwenda barabara injia no ntoto abwetheru barabara nusu barabara yetu ya bwetheru kuma thero kwena mamwanka antogweta wa karerene kuma ukarerene tuteona njirenge njia kuma yetura kweta kuma athero gwitia yetura daingare ira sieta njira itomba weta jan tukethrinya into muno ni twenio itekireka bikibikine itekireka inyangare ne mwakorwa karwangare na akiwa kinya sibitare mawa barabara uye to ne rungamire ne tiomba kwithurwe kiendelea ka iteneka kuma rira to kuma corona yejire ibarungamire baragu corona yatumire barabara ingo isiomba kwithite gorito lakini mwankera u thirikari nkona thirikari William Ruto ne kulukire minister wetu na metheka lentore na ngwe ibatulaithiria barabara nonto okalaithiria oni thaa icia turea mande buti mbegere totiomba weta barabara ne yokuona weta thai barabara yeto kuma kuna makilili na imotolo ake weta barabara ya kuma athero witia mawa metaro injirene Dennis Mugendi Weru TV ntuleni akiraone wandini athiruga iti Gembe South County ya Meru. Harimo na aciari maskuru ya primary ya Kaungo Kamwere iria iri Rwanda rwa akiria ngondu Gembe Central ni meumirite gukaira thirikari imatetherie na irio cia utethio mariuga kuma thirikari kuyukia skuru inu ni kwari na arutwa maingi inde mwankatha ino arutwa 120 ni mabotete kuma skuru ni inu na nonto bwa yura nkuruki ni marombete arimu ma irathi cia nasari mandikwe ni thirikari nonto methirite makithomithagia matikuri bwa kuma mwaka wa 2014. Ene skuru ya primary ya Kaungo Kamwere iri Rwanda wadini ya Kirangondu gicione mbunge kia Gembe Central. Skuru ya mbere irwe mwaka wa 2014 iri na aritwa 38 na kuyukua ni thirikari mwaka wa 2021 iri na aritwa mwaka grade 6. Indi kimako kinene mwaka thai aritwa barabati ikone ni aritwa ya nara 20 thina enene ya kura kwa aritwa skuru neye ikirikana kumania na kinyamara kia mpara kwithirwa kibatika ya ura mwarimu na mukarite wa skuru ije Isaac Motora ba utumenyethia na kuna changamoto ingi cia mpara kwa tuikana bakanjiria wita bakiura right now tutina na karibu 120 ibo tutina bo Kaungo Kamwere na ni misibari ria twana kamusanda kabia kuria na tustukano ntwana beya
twacina baumirira ringi. Kanisa neye ni kwana bairasi biele bia nasare bairinganira na arimo bobo bele bara kuma mwaka yongiri yele 14 bairitanira cia kuritana na bate kurewa mathina yari nkabo skuru neje arungura mute ni kwa bisi arimo na re niro rikorera na baba tumaira bona irio bia utethio nkuluki bioro bibio biele ni bia arimo beta amwe na aritwa andro mia twina ciari nyo staff room kaongo kamwere mauku yetu tuitha kwa naibonge uri mbere yara nyo tweka mucioke na twatia twaya chulia na yange na twikite euro no ntunthi biblia nthi imburi indi na twokete karutare euro tweka mauku euro no tuti staff room na tuti oficino ya kari bakare tuiracine kenda mwarimu aita njirera njege bioroni no tutwiciana na bioro bimwe. Skuru eye iri kuraja mwankene ywa Isiolo skuru ire inge ciankene nayo ni kilomita nkuluki ya 5 na wagagia bukithira bwe basumbura muno yora cia ribotu menyethia batwe skuru iri distance ndaya na skuru ira irokwineo skuru skatandi kuraya ni onto yakene na skuru etawa Kilera inge yakene na skuru ewetwa KK Nanga na distance yonthe ni more than 5 kilometers weta kou mwana wa PP1 na PP2 atumbo kinya kou sukuru erenge ndera urane tumetao tueta limoro no kilomita Mugwanja kuende antu baba twere area baki awache KK mwere ngwetekia batethira ba Kenya na baba ikona na baba ikontu seria Kenya ruwa mwana wende na thome area re turianiriti na Isiolo na area itherwe na irinite area te security kabisa na kwa wende maita maingi kinya kamera isi ya mwanka iki akuria kuno kianine twete kunanko na ria to kunanko tweto ciendia to kono tore na tukethwa twene itare nene no rere kinya biroko kwa metete njerene ogare mono kinyithiriana na kwa tweka o kinyombo kinya gento gikai ombo kinya na thiringi kinya na rimwe ne ana ritorinye mutu waya we ngwa thenero apitiera kwa tweka nye sukuru utomba nikaba kinya uwe buonga mwana ake no ne kya kuria atorio moyo agiri mantu wa sukuru twakara ya kaburu turemeri na kenda kwa irithia skuru eye na itana mbere ya skuru inge na barabara mesiba soka skuru thirikari ne korwa buru ne bairio bia utethio na itobwo thirikari ya kaunti ya Meru yandike arimo bairasi bibia nasari kiriro yetu kikinyile mama kaunti ya mbere no ntu skuru yanjirairwe na anabara nini skuru ke awasia PP1 na PP2 otie skuru ko wende arimo aba ikuo kuma 2014 utie mwarimu wona kithe turaba ono kibatethia ba sukuru nuraba ono ki na baba kanisa cietu twabaririra watwekanika kinya bigibigi twabarira indu tebingi bakwona ana arimo ba ikube nana na ibauri no kona baritangwe na kinyene batobaũria ni mbati kinya batengi mecio no ndu bakwithira yako no tebia na chimuci twewe kithira ni musanda yo twewe musanda yo bikuria muno maita yara kuthukia ontu thai tukona bia kuria bia kwana bia kwa tukathirikari no tu support na bia kuria itare onte kaongo kamwere ithra na population yana mana thatu witia no ntwana nture ne bareta kwino baita noko nkiripotera Weru TV skuru ni akaongo kamwere wadi ya Kirangondu Egembe Central mbita wa Marion Karugi wa Kenywa kwena ombekano kumbuka kwa mwankiungi wa gisiasa kaunti ya Meru mauntuni megie mbondi ya wandikani na mtetoni eno MCA wa Korontwa Mwenda Kirinya na meneretie gavana wa Meru Kawira Mwangaza akiugaga na kuruwa na Antumanya Mbene na nikyo akwenda kudharia ruangiri wa wandikani kaunti ya Meru Niru Public Service Board nikenda kuruwa na Antuma Egembe na Tigania na nyaba bailetie inonto Public Service Board ina tiania kwa nonto chairman imutiania ina members baitiania na baembe na gavana ate kwendro kuende na ate ona njirera ya atuma aba ingareta antuba ngoja kandirie yes wait mheshimiwa yes no. One of the biggest reasons why Governor Kawira akurona Public Service Board inonto nonete Governor Kiraitware umeconstitute nonto mandate yo ithoma manka 2025 nethire atiania beku aembe beku na thai as we speak Governor Kawira aena ndo inene sana na Antubanya Mbene na ati kwenda Public Service Board ithire na Antubanya Mbene kunende kenda habarita na ati akathithia akareta petition
koti ime disband yonthe kenda arete ngenjaru mea as it stands atimenya kurete ngenjaru nanga muntu ura contract yewe kathira tu mwaka yu irio governor amea kureta muntu unge amu replace lakini baubange batigere mwaka 2025 na nawe yuko buru atiania bana embe bantu ntime akuria abo ke public service board no mwaka mbarite na njire obarita yuita through petition ye court tota koti ne to barita uriende nkareta antu bao bako bakuma na ambedete nontu muntu agwitwa omunyambe ne aithirikari ne gavana Kawira ate ko ndomi atukikanya kuno kabanini utikathie nako Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Wakaire inkogwate ogeni tukithie na mbere mutongoria wa maendeleo ya wanawake Nteresha Igembe Central tawe Jane Kathoka na meneretie siasa cia migambo iria ithiete na mbere kuonekana ikiongereka kaunti-ini ya Meru. Ariuga atongoria mathure na kura mabatire kunenkerwa kanya marutire Amiru wira indete gucumburwa nontukiria mu Meru akwenda ni uthie na mbere indete siasa. Ekuru oba maendeleo ya wanawake kuma Igembe Central batongoretwe ni mukaririgite igwao to Jane Kathoka baibumiretie bakiuga ibakwatanira na utongeria aborabure kuma na thirikari ya kaunti ya Meru bakiuga miukaniro ereku ya gisiasa nerekano neo ngabana noe itokwenda aegwa kanya untu nairitete kuritira antu ba Meru ngugi agasukumwa ngabana aina MCAs bara bathuranirwe nawe na ibo babwirite kumwikairia ngugi iria bakwenda iritwa na nara ngugi ite kuitwa bo bwega tutirauga igategerwa nitegerwe lakini baba utegera bakeja kuinsaiti wananchi bona ngabana nara ate uita ngugi bwega kwina mbunge bamwikia mbunge bakathitanga ndene seneti na nawi nao nara ate guita ngugi bwega akerirwa kenda komba kurekebisha. Gavana wetu Kawira tumwendete muno turia kuruba maendeleo ya wanawake ba Igembe Central. Riu endo tumwendete muno na ni tukua antu bara bamuruite barekane noe. No tukuma utarwa mbere bunu na mbere kuengaingwa
na maamba na Murungu arungamana ntu murombi omukungu ngwira kawira itete Meru County tutamiona especially utenero ekuru kuringana nabo bamwe batongere babakuga ate bakaraithĩria abura gavana Kawira Mwangaza kuthi na mbere na kuruta ngugi na gutumira mbeca acha thirikari ya kaunti ya Meru bari ya gisiasa na kowe batiri kwithira bakirekana na siasa nikenda ngugi na mbere na kurutika abwega mwanka thai gutena oturona ngavana na makosa baba kwenda musukuma bai musukuma gisiasa bai musukuma kimakosa ontote na wai na makosa kinyanini utuko na muthenya ate mama ni onto bagoitera kana Kameru ngugi ani nkera kinya nto bauba omurua muno na mreta MCAs ibarekana na ngavana atorutere ngui no nto imamo maendeleo tukinya mbesira cio ira nekana cie ekuru anenkere nominated ekuru MCAs nibo bena cio yanine na nikete tetwana tagathithia nacio bakabwithia nacio because bamwe babo ibo muruma bakawataria kura manele warasi bo ba membi batarikia magabataru muntu kuma maili tatu Gembe Central Beton Class Chabari. Thirikari ni yugite kethirwa kiraithĩria na ukubi muno utumiri wa mbia cia mungi ni kenda kwithirwa na ukinyaniria omwega wa uriti wira kiri mbia-ini kunenkanirwa kiri mwingi na nkuruki kwithirwe kwina Weru kiri utumiri wa mbia oinu. Across Africa's public service, it can be said that fiscal discipline is our undoing. That this program is impacting knowledge on fiscal discipline regarding policy formulation, implementation, and accountability as a key component of economic governance is a breath of fresh air. Africa must embrace the importance of sound fiscal policies that support domestic resource mobilization, prudent public finance management, and regional integration to achieve debt sustainability if we have to survive in an increasingly competitive and protectionist world. By strengthening our fiscal discipline, by adopting prudent policies and curbing illicit financial flows, Africa will mobilize resources more effectively and drive economic progress while ensuring the long-term sustainability of our development goals. Tutoni chienge muntu mwe na kuitena onge atigwa na ndingango inene ne nyuma ya mwako kuomoka na kumakunikania ntere cia Ruiru kaunti-ini ya Kiambu. Na riu antu maria marutaga wira wa gwaka ni mauretio methagirwe mena maratathi monde mawira uyu na nkinyagia umenyo umunene enderia makuruta wira uyu ataramu na muma miako makamba kuraitha ni makurumira watho unde wa miako nikenda kurigiria mauntu tamama mira kairi. Na asubuhi ya leo tumejulishwa ya kwamba kuna mporomoko ambapo nyumba ilikuwa inajengwa hapa, mchanga ikaweza kuporomoka na kwa bahati mbaya ikazika watu wawili. Lakini tunashukuru mmoja ameweza kuokolewa akakimbizwa KU Referral Hospital, lakini bahati mbaya mmoja tumempoteza. Ukiangalia namna mjengo unaendelea, unaona ya kwamba walikuwa wamechimba trench, wakatoa ama mtaro, wakatoa mchanga na wakasimamisha kolamu. Na walifanya hivyo siku moja, tunaelezwa na wananchi hapa, wamerudi tena sasa kuendelea na hiyo kazi, kutoa mbao, diposa wale ambao walikuwa wanatoa zile mbao ambazo zilikuwa zimeshikilia kolamu ikazidiwa na uzito wa mchanga. Na sasa bahati mbaya tumempoteza huyo. Hili ni jambo la kuhuzunisha sana kwa sababu contractor akianza kazi anastahili kuwa na stakabadhi zote ambazo zinahitajika. Na ili hata wataalamu wawe wamewaelekeza vile watajenga, lakini unapata ya kwamba hapa namna hata anafanya inaonekana hapa hata mwenyewe kumuuliza kama ako na hizo stakabadhi hana. Mwenyewe anatueleza hana. Kwa hivyo tunaonya contractors wafuatilie zile kanuni ambazo zimewekwa,
manake ni hasara kubwa sana. Kupoteza watu hivi ni hasara kubwa sana. Kwa hivyo ni wito tu kwa wao wote wakuwe waangalifu na watiifu kwa sheria. Sasa tumeweza kuchukua, tuko na operator wa hiyo excavator na contractor. Mwenyewe bado hatujapatana na yeye, lakini hao tayari wako na polisi. Nteto ciingi na njura nkinyaniru ni cia kinya 1:30 kiogoro mbitagwa Christine Wanjeru nkwendere muthenya omwega. Eje ni Weru TV. Nataka tuambiririe biashara nene mono yari kioski kira